Henipor aku play pi warok ki perlok yang ki waju pai ki waju view ye ki video yang nak por supor te kermen no MP haperdi ichai inang dewa ri sumar ublai kan rat uwan azrong te warok cita tu jo bon ki bukli cingkli yang cekaye wan ke parti ko ngap sia tengah ya jan madam mo kanai pi le do yo pi de dep sia parti ya de dep sia ba yo cek NPP di bah nadu ni dep dong ye pi ngaman dep sia tem sia rusumen te warok hi ki perlok ki wo maya yang ki wuju elai election lang chiru ko nga te warok hi upsia lang ni te kamte hi wo man le te payo yo hi kini video ko de te warok hi ki bru ki wo em chicken ki area yang i ka tau man ga te to kende power person dap sia biang di cha ke NPP Kacau pagi sodong sokun Hidup dalam mendah yo iyo dabun Luti sengking surat ki forling mandaklama mandakanai pi ong pi nga meubru batai start meubru ak plia meubru ak start haloribe imper tangwa bukanai pi kini kipai ku sia parti NPP warok to menchua mangi kinong kercan yang ke VPP mangi kinong tap vote yang ke VPP te hadin ni te kihi wasdang usnyau thu kihi wo penbor yang wo sia i ceka parti NPP manda ong iki ni daw wa pi sia ceka parti NPP onggi nga du kani hi ke parti ko yu kre ni benta imiat ibaha yang ke chunong katau yang ke imlang salang hapok ke state bat hapok ke distrik yang ni tini tidau upai ba hi ke kangman kate bun woda start woda yang tu tenga ya jan dayu hi baki iki kamu ha yang kani ke sarkar NPP tini tidau dap sia hi ka haman sim yang ki te panakwa hi ki wo ya join biang i wo yup sia biang i cekani ke parti NPP klem em open body ki i le te perlok ni por gi mudu ong pi mem mudu ong wa duop sia parti i naga area yang i jingmut de job bai ni ba ha ga jingele la da job le ta kemen hi la da rem le hamad hi ga kate garem tangwa i mudu ong pi heni por to i wa em kam do to em kam ko stomi nga delang wa kini ki perlok ki wa yap sia parti langi ikat bayi bala iuduk tia lu demi ukre citomi nei benta wa kat bayi bala ya chini chatain che area yang i to penjobi ya doktor DRL nang lai te ye pi ki perlok ki wo maya ye gani ke parti ki wo em chwa chiru ko gani ke parti pi la sa ha em ke mensir ko wa ukre chitom nei benta wo penjobi doktor DRL nang lai ha ka won ke chnong ko PMP ha ka won ke polling station ko pi thap vote pi to MP kata kemensin ladaman kat uman le ya hakni kepeling ko IN to penjobi ya doktor DRL nang lai telada warok ki polling station ki wahap hapo kanika Shillong sit MP kata kemensin ko krek chitompi ya penjobi jar ke polling station ko PMP nganu ong klempet makwa di kwa le mremde doktor DRL nang lai tini tidau perlok hamchim kani kam kecing petai stadion chim ye ka kam kadak ko nga e mensin mo yapi u MP kata kemensin ku krek chitom nei bentai imiat ibaha ni tidau ngau ong yapi ngala daman kat uman delang boki perlok yang i krek chitom ikat wi walai kende pa person to penyo iga ka vote yo doktor DRL manglai negani ki area yang i MK mi ko roy kapar MK mi ye ki development kata to kasuryo mo pai ba negani ki area yang ni telada i MK mi ko roy kapar lada i MK mi ki development i wa MK mulai MK to prech tomi nei benta ibaha perlok ngani wong pi empu em ke sarkar hapok ke stadium i ko yew le bha kamu le bha kani ke sarkar NPP perchang uelat upsia haman sem yong pi yaki kamu bha yong kani ke sarkar perchang upenmo yaki kamu bha yong kani ke sarkar hamju pai dukan iwasi pai i wale bha kani ke sarkar elat i mensim yong pi elat i ke jebin yong pi uperkhat ko yaki kam ki wabha ki wagani ke sarkar dedep le ka te perchang u compare yaki sarkar ki dedep menchua mpu em ko vit ke sarkar ko yu kre kamu kre kani ke sarkar NPP tini tidak nong perlok na wong ipi hampua usilet mandade report kenang yo lai usilet kan ku de report perchang usnya tu kani do sarkar ku kre nei benta imedi bha yang pasti yang i ngorok ko vi kenang yo lai usilet ton penyui yiki kamu bahayongi kamu ke sarkar dale bhago nei benta yongi ile ton sukliangi
ya ke sorkar nei benta ki kamo bhayong ka dewa i u ye tli chibu chibor hakani ke MP by election yo ye thap i ye ka vote yong i ha ka symbol yong ka got yo penjok emburami ya u Dr. DRL nong lai